Aronka Chesiga Parajok hamwe na Kakundi omuwodi ya Bujumbura mu Hoima West Division enshonga zabo zikiro mbebembeza uborembo rwa Hoima hamwe na bebyo kwerinda process yokutunga yokubyara amabale nubusabeye yangambire ngwa tutagenda muno oko haliye kyapa kyo omuntu ndoba kugamba tukamururaga namabale agaba kugamba tigarumu bagaruke mukitera kanta ku byaka bahandike baruha ibandike register of titles nabekule mizona baherezo copies nibe committinga ngensobe yabayiro bagenda rectifying Elizo babebembeza hamwe n'umuhezi wa RCC w'orembo rwa Hoima William Kasigazi bashtamsor chiko okurikizo kwetombwitwa kwabo tutandike kujeyimuka kuruba tatuzalirwa hano AGACENCWIRE bona hano bo batahanka manya musoga akaija ito tutagenda musoga kutungaye kya bakayija nibagamba baguzire itaka omubukama baitu kandi tugenzere kuyesanga itaka eri baba haire bakuwasire na itaka lyabataka nale balitere mu kyapa Nikigambo ngo mwaka gw'2017 obukama bwa bunyoro kitara bukahereza lizi y'itaka lya hectare 250 kampuni ya Busoga Agro Limited okuhinga emiti ya Payan omunsho za Chesiga bit company kacwa mukozese cyapa cya hectare z'urukurenga 350 tujagazaho korora ministry of Bunyoro Affairs abakaragambire abantu balimire rutu bagambi barole tubanze cyeko hore kuri abantu batandike kuri mu bayini balima itiniko abantu badime bana satu hembi bakoreki batuhembi botiniko William Kasigazo ryo muhezi wa RCC aho rembo rwa Hoima yajarangu nkabebembeze nubaza kubuganaho nabebembezo bo bukama bwa bunyoro kitara okongera kwetegereza enshonge zona habwe kuba tusaksa itaka ataruba chairpersons ba LC1 munye na kurunyi kanto saksa itaka atarhabataka abakweleka ngitaka ni rabahano kingule mtano okingule mtano na abataka hati ebyo natujagarukayo tubaze mu bukama kandi nabebembeze banubone aba kampuni ya Busoga Agro Limited bagumize nguhine nshobezi bakozoro mukore chapa bitu baraganise kwihama abantu bona abarkwija kuba bakwasirweho gasha kwa Ambrose nuwaga bakatoto